Yeah. Ku gasobanuye films.com dutangire muri Norvege. Kwibutsa ubu ibintu biri ku murongo wanakwishura n'ikarita waba uri wose ku isi. Banyita Debika. Uyu ni umugabo wanjye Mr. CHATTERJEE. Akora muri Norvege. Wumva amagambo dutangire. Aba n'abana banje babiri. Shobu na Sushi. N'umugore wishimye. Yeah. Niwe n'utwana tubiri umugabo yikorera muri Norvege. Twavuye mu rugo muri Kolkata tuza gukora muri Norvege. Tuhagira mu rugo heza. Bibera muri Norvege we n'umugabo n'abana. Utwana tubiri. Gusa uwo munsi bana baraje barabashimuta barabatwara. Bana banje mu bajyanye he. Urabe filime. Muri Norvege bana ba. Isi yanjye barayinyambuye barayitwara. Abana be nibo yari isiye. Very Freddy batwara abana ababyeyi babo badashoboye kwitaho neza bakajya kubarera ni ikigo kirera abana. Iyo udafata umwana neza umwana yitukwa uwa leta ikajya kumwita ikamurera. Abana bawe ubu ngubu Very Freddy nigiye kubitaho ni ikigo. Ariko umutona ari nyimwonsa munsubiza abana banje. Yo Very Freddy raje twara abana itamenyesheje ababyeyi babo bana. Iyi couple y'uyu mugabo n'umugore tumaze ibyumweru 10 tubapererezaho. Icyambere babarega bano uno mugore agaburira abana be n'ibiganza n'intoki. Byageze muri Norvege mu muco w'abahinde bagaburira abantu n'intoki nabo barisha intoki. Bageze Burayi ngo ni icyaha kugaburira umwana n'intoki ngo ntago umukunda. Ikindi abana bararana n'ababyeyi babo. Hari n'ibintu bagenda basiga muganga ngo ni sinduru tutazi birano ugohotera umwana. Ikindi uno mugore ntago ari muzima mu mutwe. Gusa umugore ni muzima mu mutwe. Urabizi ubujurire bwanyu turabwanze. Abana banyu turabatwaye bagiye kurererwa mu bigo bibishinzwe kugeza buje imyaka 18. Abana bafite se na nyina ngo bagiye kurerwa mu bigo. Amakuru twamenye bara Very Freddy baraza bagatwara abana babeshya ngo abo bana imiryango yabo ntago ishoboye kubarera ntago bakunda. Uko bafata abana benshi bakabashyira muri systeme yo kurerwa mu bigo byita ku bana niko bahabwa amafaranga menshi. Wa mugore ukuburana cyane biraza gutuma mbura ubwene gihugu bwanje. We cyo witaho n'ubwene gihugu bwa Norvege nago witaye ku bana bawe wa mugabo we. Umugabo nawe angayikishijwe nuko atarabona ubwene gihugu. Abiza abantu benshi bashaka ubwene gihugu bwo muri bira bihugu ngo byo hanze. Nindabona abana banje ndapfa ugasanga bari no guhemuka. Iki ni ikibazo cy'igihugu ntago ari icyanjye. Kuko ngo tuva mu gihugu gikennye gifite umuco uciriritse. I Burayi batangiye kutwambura abana. Katurore wabonye filime nyinshi kuri mwe mukunda filime z'ubwenge gusa bagira amarira ni muyirebe bahise Mrs. CHATTERJEE vs Norway. Hari icyo ushaka kutubwira Madame Debika? Ese ndi mama mwiza cyangwa ndi mama mubi simbizi ariko icyo nzi cyo ndi umubyeyi ndi umumama icyo cyo nicyo nzi. Ushaka kureba iyi filime n'izindi filime z'ubwenge buri munsi filime noneho zimeneka mwabonye ko twabazaniye noneho n'uburyo bwo kwishyura n'amakarita n'ubundi buryo aho muri caption hasi harimo uburyo bwose wakwishyura aho waba uri hose ku isi hose. Reka twirire ubuzima ku gasobanuye films.com.